Ja sam Ivan Prgomet, frizer, ali eto sad sam momentalno frizer za muškarce samo. Inače sam bio i ženski frizer, imao sam i ženski salon tu. A što se tiče radnje, ovo je Ilca 146. Ja sam ovdje preko 50 godina moje radnje. A radio sam kod gospodina pokojnog Andrije Turkovića kao pomoćnik prije vojske, a poslije vojske, kad je gazda obolio, ja sam u 67. godine stalno ovdje. A 1970. godine, 15.5.70. godine sam otvorio svoj obrt. I od onda do danas stalno sam ovdje. Veseli me to da sam završio taj zanat i da radim svoje zvanje. Cijeli život sam proveo u struki. Kod mene dolaze i mladi, jako puno na šišanje. Ali neki baš vole klasično šišanje, lijepo šišanje koji znaju šta je radi posao. Onda ja sam odao dugo našu školu u komisije za polaganje ispita kad su pomoćnici polagali. Negdje oko 12 godina sam išao tamo.